Ebushafo ma munyina akwa ba eba Ghana Asem TV GH. Pacho mesere mo like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Bushafo yako NSM no way. Yeah, ADMP. Na agro ene from bra. Na bra na papa we oluma nete so no na omunya nsuo no ene kufo jari kan ba akon eye 5 cedis o ningo prampram. Sam George anything ningo prampram for say emfa nkrai emfa maw. Omuka chere se ye ba yen ka chere se wo de omuka nsuo na nsukom ye den eku omo Sam George maami abrewa bi kura mpo na ne ho ya memmobo o se otopia water bia sachet water bia no watete agu bucketim na o dware abrewa se nka ogi na wuo wama na wa ba begina bonten ye kire se opensu adware oh Sam George Mahama una akwafa ba yo Sam George ni obi oninyansa se ye mane koye minister mpo ene ningo prampram for nesu nsuo keke Sam George wakasa akasa nsuo kura wunya bi ma o manfo nom ani ye free ningo prampram na ye kosa hwibuodi sawibuodi samse ahie samse ahi wanim se muma to atwi no buodi fosi en kan kira wo se odi omuka mahama ama omukoko nyina sisi ho enam fotie ena ewe eniti en kan kira wo se wo na wo be ka kire omo obuodi se koko no mo beto no 7,000 wanim fefew se China ni abrewa bubu ayi samse ayi na yeba yenua minister oya have ono de onima no so be kwakoto pragia de abase yemfanye free primary de Mahama osi free primary healthcare yeah suma aidani ho prefect so onkoto ambulance mra oko ya wakofa pragia na wakofa abawo enye pragia na nkasa o ne ma aye bie ni boot pragia it is possible Mahama pragia nkwade ye bie ni boot ti se ayi 4x4 car no ene ya cars ni pragia ni nyina sisi ye bie ni hene so asai yes ma ayi minta kando se don't come be pragia crank. Ayi minta kando nkoto ambulance mra ni okoto ba ye ni o tama na finance minister ba akona oye ato forcing no minta kando na de pragia ne ba e I saw na health minister it's na kwati ali ba lo ye na nani wo bi me refi so na health minister o ono it's ya nani wo prefect di anka onim wo ko pantry a nioma ya sabu aduani gum na nke yesoma no man kotoba won say na ambulance na toro ai te say pantry bo aha na ni so ade no esuma ono a me otim kofa ba ye no Northton okuja to abrakwa the mirror of justice say Ghana force yan kan kira wo say ye nuanom o South Africa ye buo mo yan kasa ye tie manim kura mpo so latu na ka abafo ento kwakura no okuja to abrakwa yi o mo kotena Cote d'Ivoire ye wontima nkofo mo amma na o mo am South Africa Eriko Poku a oya agric minister one John DiMario ene ye bi nsiri gu ho ye nya omo amoto ya buro ni gu ho ye nya omo amoto ya nkoti a mo akwa chiche bro
Brothers B nkuko ena modi omoya campaign ena modi nkuko na bre mahama say onje na on lanche nkuko no unimbe it is possible na no ne ahwehwe ma sa mahama ne nkuko na nkuko nkitinkiti na o chiche no Brothers B kumase ena ne die na ono oyen ya ton no ene ye di omugugu kejim ene ye showcase ye bi omoso ukofie bi emu a akụkọ bi ani ho Sam Brothers B die na omokọ chiche ye omuwi omasade omakoma Brothers B nkụkọ nso ya aza Please, como ya zan? aza nkụkọ Brothers B nkụkọ a ono na obeye omo atọ na omo Easter no ena omokọ chiche omugu sa basket num Suripa. Suripa, nkụkọ ba. Ama akụkọ na olanche ye nkụkọ nkịtị no Brothers B dia Boris B kumase Boris B. Yes. Agogo kete ya la chinu kumase. Samu. Ye la chiwi ya tena ya regional minister wajimia. Ye party. Suripa osi Boris B nkụkọ na nkọche. Boris B nkụkọ ena omukọ jibe ye camo fry. Yes. Wow. I see. Aniti Eriko Poku ye ka che ne say sa nkụkọ no o de on say Boris B tọrọ ba ku bia de mahama 60 something. Sa nkụkọ ngwe na oba chiche ye omutwitwa pictures no omuwie o masa de cage na nkụkọ rugum no enyina akọma Boris B Je Boris B oyen MPP ni. Boris B o MPP ni na on say 1D 1F no anana do be ye no be bie mu eni nti ono omukoma ni sa ska akra no omukọje ne nkụkọ ni bi ana yenuanom Eriko Poku yenuanom omoton ba yire omoton aburo omoton ba nchebode ene sa ne omani nyina ase yanka nkyere mo se omoni omani gu ho pro eni nti o se o ba o de feed Ghana eba na sa feed Ghana no ye se ye aduane so nyeden eni aduane ne gu ho ye nya bi nyeden eni na ade a ama NDC fo omo ho kire omo eye asiama Bank of Ghana mamika asemba akonkyere mo se onsa na ado wo ho no na dollar no wosoro na pounds wosoro eniti na omo amu wa broche ni tv di sika ko Ghana ema sika ko fro ewo Ghana ho ene mumisa desmo se lesmo wo di sika go Ghana because pounds no wo form eniti wo de kwa na wo yam yeden ehyehew eno na ama ene Suripa say meja for some months meja you. Na say kana. I say na ma take me na me 100 bi kuma 100 pounds bi kuma. Let's mommy esa wo de meka. Na wo me kasa. Na me no kasa. Na wo me no kasa, madam. Say habayira anwene ne se no. Ni nyina jina se sika na yen ye de beko na ye de kwagu bank ama bank fo adan dan so ama amanfo akwaji loans na ye yi no eno yesi ye mfama because what suppress dollar no say they about 45 million a billion in loans kan mama ye mfama ye de ba yesika bekam MPP ba ani ye ja group I have 45.52 billion. Suripa it is sika iti mama to onje sika yimu say prete ye nyina obia eja you ana ngusu ye amamo ya na Suripa me question person bisa on say like Ghana na yetu aba say president ne metna so na onhwe ni mpanyifo na say omundi sika no ana say yetu aba say ye nhwe ye temamufo no so na yenye ni mama ne bede ba say ye mehwe timamufo na timamufo no ho nye den entomo yanka jense okuja tabra kwa message sikari nya na pampam horo se fe nyenyem na chi yanka chere Sam George se o message sikano na o me peje na bati nchire Ghana fo yesi o me ye adwuma na Ghana fo ye den ehontomo samse ahi na nisa China ni abrewa
ɔbɛka saa nneɛma wei akyerɛ yɛn no saa for NDC foɔ no deɛ yɛse yɛne mo ɛwɔ bi ka paa ɛfiri saa bere kɔ yi ɛno nti mede ma no si no ama nipadɔm a wɔso aba bɛkasa bi no Kukurudu adwuma pa a woyɛ no ɛsɛ metɔ camera ɛde brɛ na wode akɔ wiem ɛde akɔ hwehwɛ baabi ɛsɛ ɔde hwehwɛ nyinaa na o TV no atima ayɛ dɛn akɔ n'anim ɛne nti mede woka camera Ode meka drone. Ode meka drone. mede woka drone camera baako mede bɛmbrɛ wo na wode abɔ adwumaden ama MPP afa no ntoma pa that's a pasa wo kai me busuafo na abra mede ma no si no na meyɛ advert kakra de ama Kukurudu wo ankasa wo ntimi nyɛ na advert no ɛne nti Kukurudu the voice of elephant ya wa bie no ɛyɛ nyina na yɛbɛba bɛkasa wo so of course ɛne nti obehia nneɔma bebree betima ma the voice of MPP no Quotation ben open. Kai Mika 3 verse 11. Micah 3 verse 11. Yo. I see. Her leaders judge for a bribe. Her priests teach for a price. And her prophets tell fortunes for money. Yet they look for the Lord's support and say, "Is not the Lord among us? No disaster will come upon us." Enya no moya no Ghana ho. Voice, asema be quotation use akama asemi na mama. Yeah. On. Let me read the King James version. Yeah. So the heads thereof judge for a reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet they will lean upon the Lord and say, "Is not the Lord among us? None evil can come upon us." Yeah. And one no more catch ya. Nyame bibia no ebetimi ya so omu pichi edi peska. Said the politicians si joma mamu omu ye corrupti. Na ya so fuyi ene ya di fuyi. Ene ma omu ye nyina. Omu nwene we youth no. Omu nwene Ghana for. Meka so Kofi Oduro. Do di ye na na do bi nie. Ene de ni nua ye the chief of staff. Amamu ni ye. Ye nya abotele. Yeah. Bibi aba ye nya abotele because udidi wom. Na ba dan metima kwa asole. Oh, sha. Ase ya na muze voice mumu kwa asole ti ala mo be se be ka se ti asofo no. Epa mucho. Oh, they be got. But that be voice. Ye ka obia. Who is nyaminipa? Ye ka nyaminipa wan nyaminipa. Ye the sad ye no ehye ye wo say Bible say men fa say kanya me a prophet. Na yesa there be omoboa sa quotation omoboa. Enya prophet almost 800 or 900 ekwahye koma ye twa mu nyina ati. Yeah. Ana sa quotation de ya no mo nkan kan. Omo from na uyi o matena. No mo the quotation bi e de pam konfo efi omo ho. But who ye the party say me? Bible say e fa the kwa mo yasene. Asofo yesu fa the kwa mo yasene. Omo twantlo. Amamwo papa na na do ne dotaba omi ababuma ehiafo enyanka awusia. Enya benefit, enya free education, free muno. Asofo de say asa amamwo ne nya. Aso Bible catch say afole bokase so nyakopo ani ni say uba oblowu form bo adwi nyanka ne akurafo ho na nado ene dotaba omia amamu ombabu ye na adwiri akurafo ani nyanka ene akurafo ene ye nuanu a o maame no papa wu agya wo mo because ultimi ko free education o maame no papa wu a but na nado say misika menya no memo ko free education obako SS awie menyo kaple asofo de say sa mamu ne nya
etie be ka so for asema ni ayekwa yi say oh omu ye nyame nipa wana ya bosama kwa mom mi busamo wana ya bosama kwa ah eti boy so ka first Timothy 3 verse 1 mamia ni ya de toto asofo no ho a eti wo de kan mam na menhwa ade ye fa toto asofo no ho eno no mo ye no asole wona 1 Timothy 3 first what? Timothy 3 verse 1 going. Okay. 1 Timothy 3. I say here is a trustworthy saying. Whoever aspires to be a leader and overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, and able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. Eti so show voice eti ya hwe de asofo yi a o de toto ho a ebo ebla mebo a ah Enukre. o de toto ho ebo ebla eti voice me kwa de me ja asolu koi e ya asofo we ya o adifo atrofo mo pa mamu papa but omo dwiri ye die ho omo dwiri omo botom ho che Ghana fo enyanka ekunafo ewusia amamu enkoye enehwe asofo ni nyina ka oma no ato asofo ni nyina ka oma no ato eti voice ye ka se enyamo a wo the platform no so say wo ye decent ti a decent eti ana asofo ye timi ko ni say the way I say ye dey ye ko no no There's also the the woman. eti am shada the quotations na ye dey everybody be no because omo no cause they do mu ensuo na sa pagya omo yes I do mu nsuo nim yes I pagya omo because omo ya sa voice na me shira Me that say also thank you for coming through. All the best this week. All right, your Uncle Prince. 4 minutes here. Yo, mimi anakasa pii. Yeah. Asofo ne de udi omachika omasema. Obi ti say arrested. O feel too arrogant. Obaya asorbo kuforo dia. Na meya na mepe event program pa live program ya mepe. Oh, okay. Whatever being the program is, me kujina se na mahwe ne ebekoso. Na papa ne ba ya wo ya sore. Ana matuko anko ha, meni kuro we president ye fine. Bo ye madamfo. Ene den etinyemi ahia. Tuahu. Otu ne hu ye no bi no baba kan say ayi Mahama ya ne friend. Obejina ho no say na Professor Mel say na damfo. He even have his contacts. He communicate with him anytime. Asofo a obaya obeye crusade asofo invite om obaya omo program na ase no oberane down. Ama asofo kofie disha shut ne down. Ye was of penny bi wa friend kofie du. Oba koforo di amu bie ni mo no sofo kofie du. Ama sorry no say na de won say ye nkwara na. Eti me ehwo na me gina na me ka say papa we onye sofo. Onye so otu ne ho. Nia wanya wasase so ha no odi tu ne ho. Enso mo anso na mo sha sore mo tia sore fufura. Esanse mo pese ahiafo ewo mu koso remain as poor ni tinu. Wo se obi bo wasum a no adane ben obo wasum o ha no adane ni fa na dia ma no. Unye wiese adwapade na ahwere kranfa so obi ani so ne expensive coat na mo she. Expensive shoes ana mo she. Socks a mo she is not an ordinary socks. Socks na yenhu no. It's not an ordinary socks. The dentina akufo adu amamu de mu nyina mo sori ti aye wa bra obaye oketa for over